Han Chinnet Sarvahesh an Chikisk a Gudachich mar a ní teacher in na Halape, Keldri Rousachich, die Eusachich professionte, Ayas die Gele. Han ladach digitach ISMT Erline gejen of bio. A Yalavachich gus Teichke Horste Heacherin had Immich Roun, volunteer na Gaelic na Mesk, could he eddy program nashente in Inich, tro Achich in Supelche, Ayas Sodik Shinyoch. Van cheek coöperachig, fjorachig, agus co-range garrison bio. Tro ISMT Erline, your fis me hachertussen na Harry Chech. Riker stuhen agus clari in sessionen. Kodem could die jespeten, agus could die fast hoersnokken, a ha gamas chikes de glas elisachig. Han larach structurichtje, agus sorik shinjoch. Het having jolis en jaaltes, a jariges a femelach in hietjeren, ik nu naam die teich a goede mjorigig, agus lisachig lintenjoch. Ha klarig fudeste, tjedentje, agus an aski. Cruhi kuntes a rosklas en doris, go koersnoch nashente agus gaelic, a ha jalavachig schlie in chikisk, dan naam die tjech tro jorigig, ko oprigig, agus klachgig, a ha bontichtje rumsachig.